Bakunzi ba Ivan Official, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mbese ni amahoro, mumeze mute aho muherereye? Kanizere neza yuko muri amahoro, kanizere neza yuko mumeze neza. Reka nkubwire ngo ibyo ubona bitagenda neza, izere Imana, hari icyo ishobora gukora ku buzima bwawe. Kandi nkubwire ngo ntabwo ari wowe gusa uri mu buzima budasanzwe, uri mu buzima bubi, si weho wenyine, ni rusange. Ubundi muri make Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo cyiza atari rusange mu bantu. Rero Imana reka ibishimire. Weho wamaze gukora subscribe, uri umuntu w'agaciro kabisa, naho tugeze ni wowe. Yesu reka akwishimire, umwami Yesu reka aguhe umugisha. Nukuri muri uyu munota nkuzaniye video mu by'ukuri itari nziza na hato. Hari amakuru nkuzaniye mu by'ukuri. Aya makuru nabonye acacana kuri TV Western, aho ngaho ndavuga mu bice bya Mbarara, nyine kuri TV West hari amakuru nasanzeho, numva rwose bikomeye kandi bigoye kubyumva n'amatwi ya buri muntu wese. Aya ni amakuru arimo gucacana, ababyeyi bapfushije abana 6 umunsi gumwe, mu by'ukuri banarashingura, bapfiriwe abana 6 umunsi gumwe banarashingura. Ariko Mana, urumva aya makuru yoroshe? Ndagira nyakugezeho, ari mu rundi rurimi rwo bamwe batumva. Nagize ngo nyasesengure mu rurimi twumva, kugira ngo nutabyumva abyumve. Iyi ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda mu by'ukuri. Ntabatsindiye, reka dutangire ukuntu byagiye bitandika. Twishira muri Camanengero mu Gomboro ya Rugarama mu district ya ngo bageze muri Camanengero ngo mu Gomboro ya Rugarama mu district ya Shema. Aba ni abanyamakuru ba TV West. Yego, Shema aho mukikoro gwa rukutura kandi nakuno busasi. Ngaho uyu mukecuru, uyu mukade muri kureba ariko atuye, niho bageze, nibyo barimo kuvuga ngo. Kandi mu by'ukuri icyabanje kubakira n'agahinda n'umubabaro byari bigaragara ku maso y'uyu mukecuru, namwe murabibona, n'amarira gusa. Nibyo bitwakira hafesi yo mukikorogu. Mu by'ukuri ngo agahinda n'umubabaro nibyo byabakiriye ku fesi y'uyu mukecuru. Mu by'ukuri Grance Katahwerwa, uyu mukecuru ngo amazina ye yitwa Grace Katahwerwa, gafite imyaka 81. Shira ugereso mu bagiheyo imyaka 96. Kandi umugabo wiwe afite imyaka 86. Kababira akabox wanyuma kuferwa abana babo mukagizo barumwe. Kandi isi yahise ibabera akabox mu by'ukuri, hanyuma yo gupfisha abana 6 umunsi gumwe. N'umushyi wabo babiri basigiza akagwiraro. Kandi n'umukobwa bari basigaranye nawe afata amashashi arasara. Yemwe, abati bino kubahwira mu myaka yabo yabukuru, ngaba ntabwo bagifite uwo kubareberera muri izo myaka bamaze za bukuru. Mukecuru ngo amaze imyaka 81, hanyuma umugabo wiwe ngo amaze imyaka 86. kandi umushije akarwara atacimuka. Kandi ngo uyu mugabo wiwe yararwaye, nta gishobona n'akabaraga na kamwe kamuhagurutsa aho yicaye. Yewe, umwaka akaba shayi 10, umwe yararize saa 10, umwe akaba shayi yibirize kiro, umwe yarira saa 2 ngo z'ijoro,
kabashaye na z'ikiro, undi arireye isaha enye z'ijoro, umwe akabashaya mushanju z'ikiro, undi arira isaa 7 z'ijoro, umwe akaba n'ubushesha, undi arira mu gitondo. kwayo bariyo batimbe bina ndizo yakabo wa mukaga okwendera Ayi wowe ni wa gatandatu arabira. mukaga izo baro Ni ukuri aravuga ati uyu mukecuru araje arabyivugiye ngati abana 6 mu munsi gumwe bose baritaba baragenda barapfa. Erega aho mubyumva mute izi nkuru muzakira nka gute gupfusha abana 6 umunsi gumwe mu by'ukuri. ese bya bindi byabare ku Yobu. Yobu mwibuka yuko yapfiriwe abana 10 umunsi gumwe, ndavuga Yobu wo muri Bibiliya. ubundi hanye kurire mwana wanjye abana babo mu kaga bakafi. Mu by'ukuri namwe mundebere y'ino nzu, mu by'ukuri mwayibonye, murebe y'ino nzu, murebe y'ino nzu mu by'ukuri. Mana we, reba y'ino nzu mu by'ukuri, nawe itegereze mu by'ukuri. kandi umusyo babire basigize akagwira ro yakwata abana ba mukuru we. Ngo ni ukuri ngo n'umukobwa bahari basigaje yarasaze cyane, ngafata abana ba mukuru we yabakoze igiki mu by'ukuri katwumve. Yabahondahonda n'akafuni yabita. Oh my God, ngo wa musazi wa mukobwa wari usigaye ngo nta kindi yakoze, yarasaze amaze gusara ngafata agafunifuni arahondagura nk'uwasamabuye, ahondagura abana ba mukuru we bose barapfa. kunabentaho azanye nyina yasinya Umva umukecuru arimo kubisobanura ati mu gihe ntabwo nari ndiho ansigira abo bana nanye nare nagenda kuza kuronda cyane nta nari ndiho rwose. Umukobwa yansigiye abana ati nanjye ndagenda njya gushaka icyo kurya. cyongera kunagiye kwisha usanga abana yabahoze yaba Wegeye kuza usanga ng'abana yabahondaguye nguhondamaye. byameze yashokere atwo nafitira aho tunamaye cyabaho umugwira bute akabana nabita ubwo hatkatahurwa n'umushijo tubaki. Mu by'ukuri muri kwirebera namwe ni inaku n'ubusasi kabisa, ni ibintu by'akababaro n'agahinda mu by'ukuri. Kino kibanja bwa nyuma yo kuguza akataka ku babire bene ngo ntibagifite n'aho batuye kuko bamaze kugurisha n'agataka kose ko bari bafite, abo kuzika kwa buri kanya. kubera kuzika kwa buri munsi. N'amakuru acacana kuri Kivu West. abo kubogo mushina rwara kuyagwire yitabana ba myanya babi izabaro ataba bana nabuza ko kibaza Ngo yafashe abana 2, wa musazi wasaze, wa mwana wiwe wasaze, yica abana ba mukuru we 2. cyo kuzika abo bana Ngafatagura n'ikibanza cyo kuzikamo abo bana bapfuye 2, abo yise kuna abo yamaze gukubita ubufuni mu by'ukuri. argaho ko kumutwara butari Ngo arangije afata wa musazi amujana mu irwariro ryitwa Butabika. Mbabwire ngo iri ni irwariro ryakira abantu barwaye mu mitwe hariya hirya Butabika muri Uganda. yahuta ko mu rundi rwa kabiri cyabire sigire ho nagera nacuguza nagaraka namugarara yo mana ganje ngukundi kurondo muntu bwiwe By'ukuri ati ibintu byose nongeye ngurisha n'ikindi kibanza, nongera ngaruka Butabika mu by'ukuri. ukampakira ukagenda niyo kuntwara butapata kujumana Mu by'ukuri ati nkareba umuntu akampakira, mu by'ukuri ngapakira nkagenda nkareba umuntu akanjyana Butabika aho ntanazi. Mu by'ukuri umukecuru w'imyaka 81. myaka 81 katahurwa na kuri muzo kurwa kasheshe mpaka shamukaga.
mu by'ukuri kataherwa, mu by'ukuri Grace ngakora kuva mu gitondo mpaka isaha 6, na cyane cyane ageze mu zabukuru nta kundi ashakisha imibereho. umushinja we n'umuhare cyo kurya ugahata batara kubasa kushohora mu nju. Ati ashakira uyu mugabo wiwe wananiwe kuva mu nzu, wafashwe n'uburwayi, ashakira n'uyu musazi uri mu mihama icyo kurya mu by'ukuri. Isi kubayeho akabogisi, isi mu gihe bigukomereye nta kindi ushakisha icyo gukora kikakubura. Babwire ngo aba ni abantu babarizwa mu district ya Shema hariya hirya. Ati mu by'ukuri muri kureba ndi hano, ariko kurya nyine kurya ntarya ni ibintu bikomeye, mbega kubona icyo kurya birakomeye. Ati ni ukuma ukumiraho nk'igiti. Abanyambabazi bahiriye guhuza ku rwego rwa Liliya Gisagata hamwe na Bwonje. Ariko mu by'ukuri ngo dore hari abantu bagira imbabazi baturutse aho ngaho muri Gitagata, hahandi haba amazi atogota, mu by'ukuri abira ngo bagize imbabazi, hari ibyo bazanye byo gufashisha uyu muryango. Ya gatatu bakwatanise nabe kanisa ya Nyakarama Church of Uganda. Nyakarama Church of Uganda ngo bafatanyije n'abantu ba Gitagata bikora umurimo. Niyo mpamvu urimo kureba buno buhunga buri aha ngaha, mu by'ukuri dore ubuhunga ngubu n'utundi tuntu, mu by'ukuri ngo bo bagize imbabazi, bumvishije izo nkuru barihuta cyane, bikora umurimo, bagira icyo bajya gukora muri uyu muryango. Ariko ngo ubundi bufasha buracyifuzwa, mu by'ukuri turabyumva. Wafasha ngo bano bantu, ubufasha buracyifuzwa mu by'ukuri. Murabibona, dore muzehe bamuha agasabune mbere y'abatura mutebongire umuzehe wewe kabire uyu wari kuvuga ngo ubuzima babayemo ntabwo bworoshe. Ni ukuri muzehe ngari mu mberambi n'umugore rwose ntabwo bibora. Umukobwa bari bafite yaguye idaru, ajya mu gakomeye n'umubwiraro umutabano be namureberera rwaheze kufa rwose n'uwamurebereraga yamaze kwitaba ngo yarapfuye. so tubiva batine kugira ngo babone ibyo kurya cyamazima karica yitu. Katwumve ibyo uyu Reverend arimo kuvuga, ngati amazima umugenzo wacu abantu bakunda kwiyamba ahapfa. Mu by'ukuri uyu icyo ari kuvuga ikintu kiri kuvuga ngo abantu bakunze kuyamba mu mfu aho bapfiriwe, bakayamba umuntu wapfuye wamaze gupfa gusumbya umuntu ucyumva. Hatuwareba nk'ikeji urebye nk'ugu umuryango tantire yasemye yake barwire bariya konkataho umuntu n'umwe basakurwa samuye akajatereka mbayana. Mu by'ukuri ari kuvuga ngo iki? Ari kuvuga ngo ugo muryango gumaze igihe guhuye n'ibi bibazo, ngo ariko nta muntu wigeze kuva ahantu runaka ngaze ayambe afashe uyu muryango. Ndakurahiye ababifite barabyikubiye. Ngo nta muntu n'umwe wigeze kuzamuka ngaza yambe guno muryango afashe uyu muryango nibura kiro ya gahunga, nta wahageze mu by'ukuri. Katahurwe n'amasuku kwija kubaje ngo kintu kigeze mu cyahiriwe bo mu Biburi. Mu by'ukuri ngo bamaze kuvuga ngo yuko bizeye Imana yo mu ijuru, bamaze kumenya yuko bageragejwe nk'umugaragu w'Imana Yobu. Niko mu by'ukuri niko ibintu biragoye kuwabo warembuze kandi n'ubuzi bwona. Mu by'ukuri ngo mu gihe urumva iyi nkuru
nagize ntitwifashishe ngo ntabwo tuzi ibyo bavuga, niyo mpamvu nanjye nabonye aya makuru acyacana ngira ngo nyashire mu rurimi wumva numva kugira ngo hagire icyo ukora, hagire icyo nkora. Umunyamakuru arimo kuvuga ati rwose mu gihe urumva iyi nkuru cyangwa se urebesha amaso y'ino nkuru nobasa kuburabiza hano mbaye Media. bishoboka kunyuza ubufasha bwawe ndetse no kubayamba ku namba iyo agiye kuvuga note umushanje umunani na note mwe 58 83 ariyo mazina ga Darius Karahanga Muhozi. mu by'ukuri arimo kuvuga ati wifuza gufasha ugo muryango, wifuza kugira icyo wabafashisha, wifuza nukuri nawe gukorera Imana, ugafasha aba bantu, ugafasha uru rugo, mu by'ukuri watera kuri iyi namba 07 8 4 0 15 8 3 0784 015 883. mu by'ukuri ubufasha wabunyuza ngo kw'iyi nomero niba ufite umutima w'imbabazi. Gasha kwa Mike atwakire. mu by'ukuri uwo yari umunyamakuru uturuka kuri TV West. mu by'ukuri yabagezagaho inkuru imeze nk'iyi, nanjye niko kuyumva ndireka mbyumvise abantu batari kubyumva mu by'ukuri batazavuga ngo ntacyo bumvise, bitazacya mu maso yabo cyangwa se mu matwi yabo ngo babyite ngo ni umugenzi uri guhita wigendera. mu by'ukuri Korimana Ivan ndabakunda cyane, mbifurije amahoro y'Imana, ariko mureke dugire umutima w'imbabazi. mu by'ukuri ushobora gufasha n'umuntu utazi, Imana yo ikazaguha umugisha. murakoze cyane, mwari muri kumwe na Bikorimana Ivan. Make sure subscribe to my channel Ivan Official kugira ngo ujye ubona n'izindi nkuru zitandukanye, mu by'ukuri kuko niko kazi kacyo. Imana ibarinda ntigasinzire. murakoze cyane cyane, bye bye.